Nalazimo se na astronomskoj stanici Vidojevica kod Prokuplja na 1155 metara nadmorske visine. Na teleskopima se radi u daljinskom režimu. Kolege sa observatorije u Beogradu i njihovi saradnici iz inostranstva posmatraju preko internet konekcije na ove teleskope i onda oni posle ta posmatranja obrađuju, analiziraju i ubacuju ih u svoje naučne radove. Pričamo o jako velikim daljinama, kao što bi rekli, recimo, do kraja sveta. Pa oni mogu da vide objekte dubokog neba, za razliku, recimo, od ovih manjih teleskopa koji obično služe za posmatranje bliskih fenomena koji se dešavaju u sunčevom sistemu, kao što su posmatranja planeta i nekih asteroida i kometa, a mi sa ovim teleskopima možemo da gledamo jako daleke galaksije koje se uopšte ne vide golim okom. Ono što teleskopima snimimo, upotrebljava se da se naprave slike nebeskih objekata u živim veštačkim bojama. Zbog osetljivosti prijemnika, najbolje da prijemnici budu monokromatski, dakle da snimaju samo crno-belo, i onda možemo da snimimo slike u filterima na više talasnih dužina, pa da ih onda objedinimo u jednu sliku i veštački dodamo boje. To je neki način na koji možemo da vidimo raspored razne materije unutar tih objekata, na primjer gasa, zvezda i oblaka međuzvezdane prašine. Ova lokacija je, pored astroklimatskih uslova, izabrana za izgradnju astronomske stanice i zbog toga što je bilo jako malo svetlosnog zagađenja. Dakle, kada se pogleda karta jačine svetlosnog zagađenja, ovde je bukvalno bilo bez ikakvog efekta u tom smislu, ali vremenom, od kako je stanica tu, malo je poraslo to svetlosno zagađenje, tako da sada uslovi malo lošiji nego što bi bili. Može da se vidi kako je protekla noć, da li je bilo oblaka i da li se desile neke pojave na nebu, kao što je, recimo, meteori, prolaz nekog meteora, da je ostavio neki sjajan trag. Uglavnom, kad ljudi dođu u posetu, oni bi hteli da gledaju kroz teleskope. Mi nemamo takvih teleskopa za tu namenu, pošto svi prijemnici ovde su kamere, znači nemamo okulare pa da gledamo okom, kao što se gleda, recimo, kroz dvogled ili kroz neki manji amaterski teleskop.